Kirente toinge na ande anto baraba karaga kwina skuru ya NKABUNE technical bare wa biashara ni bathithite maandamano BAKIMENERIA UTONGERIA wa skuru ATURI baba ba skuru je barabo kari na muthuro bogeta murungamiri wa skuru ye ate kumitithia na mbere na njirere batere na bubu ni bukurite weti na mbere bwa bariuga kinya gukura kwayo gute kuoneka niko kaumoka kwagia ritwa baba inge bakubagurira kinya kiri biashara cha muthuri muri oke no ina ripoti je Ûtongeria biashara na ATURI bara bachikirite Cukuru ya NKABUNE Technical Institute bachumiritie na kuthabakithia maandamano. Maandamano jaba bathithitie BAKIMENERIA mwarimu munene wa Cukuru iji ni kira BAKUUGA na migwithitie nerero kwethira NKABUNE alito ibarathirire NKABUNE utingugigwiteka mwarimu ura uyu gwitwa njenga community eriugete omwenda na bariuga utunge bomba kuthithwa batechencheretwa mwarimu njenga kujokia school. We can see the intake is declining as we go. Which has affected the NKABUNE community business wise. When antobarakete nyomba jabajoketie malone due to the bill of poor intake, hizo manyumba sahi hasina watu. NKABUNE toetero toro tu invest NKABUNE taone joketero ndongoruke milioni nyanya ndaka nyumba cyakwa nyumba icungura ndezerete cungura nyumba cyonga kone cungura tuwata neta nakanyoka moto wanjenga 2019 twenda ya itware na ibada bibinge bya skuma no mtu nagura nyakiro 20 na kendi ikathira tha ikiro ithano iteko thira getomi otiari tona ibo twenda area we jana njekere nyomba twena cie nyinge mono twajokeria maroni kundi na biashara roko bamwe twa invest nyombene turaka nyomba nyinge lakini dai itiona hapo kombora 2019 alitoba kombora mwaka na ada ambaye pass lakini dai nyomba ile atena na mko kuringana karibaba baugite nya gutina mbere barabweta na mbere Cukuru iji School kena thirire mbere igitara mwarimu ura ta mutunga o munene ikwani na maendeleo kwa natoba inge ikwani na mijengo nyomba inge cia gitara icire cia school kwa na thaici ya mwarimu wajire mantia makai mono athithetie kwau jenga ikwona kurete na aritwa barabara akitha nyomba irio ote arito botonya anto bangogi ote biashara kathurine kila kitu agikuthira kwau twirombana ndi ntukwena arua community kande kira na inkoromba na nyani bakaritie bathikirwe kanda thine ethira bakiuga baketa na mbere na maandamano jaja mwanko garuruku butho bokionekana na kinyana arwa arega kweta mande tokandamana yuse tokandamana leo tokandamana alina biashara bathirikite bangeta nguwe bonde bona bonde tena to bokamata mwarimu arengera alito bonde nande turi wa Cukuru ekothira nande batokera tokuga tore anda babonda bonda tore andamana na arwa na nyarojo na mande ato andamene na community wanka jenga masko amna bubu egirere kwaria mwarimu munene wa Cukuru iji ringite iga enda gituma mwari wa Cukuru urotoka jama ingija kuga ugite uju. We have challenges like the poor roads that we have to assess the school, but different authorities have been informed of the same, and we are waiting for their responses because many challenges we have with new students, they don't want to come to the school due to the poor roads on daily basis. Nke ripotera Juma betu muthuri Muriuki.